IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Emosyonal nga imasideg ni Miss Nadia Aladen at taga-barangay Tulawag City, Kalpasan at Panchon ti Amada ket tinubtub iti sanpay ang mabigbig nga individual. Iti pa nagturong tayo ti lugar ket dito alima Panchon ti natubtub ken sementon dagiti dua ket apaman ang nakadanon tayo iti Panchon ti Amada ket natubtub pay gayam iti kaabay na Panchon ken warwara dagiti ramit iti baket api musay. Idi kalman sir kasi agtalubulan nga may kinita di kalman ken kanay may kitain sir. Idi man imunan adaman na perditan kinasta daman imunan idi may kaman di kalmanin sir anan adaman di gayam bangiren nakita di anak ko ngay naunak di kuan kinita mi di bangir na butawan gayamin sir so ni Cecilia Almasan sir tapos si Maruno nagbaba di anak ko di bangir sir nga sango ni father ko tatan kuna na mami kagita na damit butaw ni papalo ko na natapapalot awag na kini father ko sir iso napamikinita ada talaga butaw na sir permi nga agananak di kalmanin tapos ada butaw na and then di sango na tirain dagay bijayin sir. Imbatad di Miss Nadia at ipanggap na dagitoy ket agtakaw ket luksawen dalaunay eti kastoy anam sa akan ti Panchon ti Amada ken kastabayan karagiti kabangibang a Panchon. Aman sir adalata ti danag mi sir kasi adalata aramid den dalata deta sir dakamuno sino ken aramid. Butawan sir kasi aramid da nga ro den sir. Respectful talaga sir, madi nga talaga sir. Permit ibit ko di kalman sir talaga nagsakit. Kinakim ni met sir Kasi ni father ko kit butawan na awan pa talubulan na pala di kalman sir. Iti agdama ket manamnama ang marundan iti Chinese Cemetery babayan kiti kaming ti Philippine National Police tapos sardengen iti suspect iti kastoy nga aramid. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.